sangkan asyak tayo madayo ket liklikan ayat tapulot ko repeng na laeng nga inang piruken tay mapukudan kaniyak na iketen lupay na sa ngenday tuy tirumbeng amo kadakes intaan aramiden cek may turet bay nga inang buyaen panagwa na gapukan iyak laen jak maiptur no sa tilang kawek to gapulang kerayat pinulot ko ako lunek nagbalinak anor ko nagpaatibet di saan ko apukpuko palubusan kan tay sulianam usok kerik na isut adan kabingan awan titinggal ko amang ikut ken ka nudila tuy ayat nga inak ibarik na jak maitur no sa dilagawek to gapulak kerayat pinulot ko ako lunek nagbalinak anor ko nagpaatibet di saan ko apagpuko ngemday tuy tirumbeng amo kadakes intaan aramiden jak may turet pay nga inak buyaen panagluan na gapukan iyak laen jak maiptur no sa tilang kawek to gapulak kenayat pinulot ko ako lunek nagbalinak anor ko nagpaatibet di saan ko apukpukon jak maiptur no sa tilang kawek to gapulak kerayat pinulot ko ako lunek nagbalinak anor ko nagpaatibet di saan ko apukpukon Thank you.